twemu no amamusema ebeto odwa etre se wode wani etre shamade a topa ye bia bo carryfo bia de djuma eto ya na nya senketo kwenam so ema nipa no mu bi hwere wo mo nkwade hye no dodo na no ennya ba bia enfa wonti ento Adom TV ye koju wonom eni nipa ba akodi nkomo ne nsem bi ode to odwa no enfa nto aso ya da ye de demwa ye beti de dani nyina wo so dani nyina sheki kiki mpa ye da so nyina ro to ya donko mpa ye loko apasem ye beti bro ye nyina bubu ya do nyina bubu ya do ye ceiling abadi na bubu ya do eni ye so le girigiri ye so light off ye hu be biala amfa mo so ko hwe me mo fama de mu o abubu agwo mo do eni ye yi won pay eni ye fa pado de na si yene nampada ye beti da hanyina ye ko adi show hifa na asem yesi ene bra ben ofre na adwuma mu am se adwuma num na asem na si kware trimo no ma adwen ye de fa ho nti yenko na de Ghana fo bi kan ye no yemfa into aso we eye kwajo see in Ghana people do what they want until disasters occur na say ono patches here o my Ghana mu no na tire say obi no bia ehon na sanso so na institutions ahodo ayate o manman ka wose sa ne ma we nyina mo hwani ade no ase wo mo so kora no bo mu ada yento aso ne yenhwe foforo enso so ade no eye die etwagu afi ma yento ensem no eso na be yem rekakra ni enem re nyina yati bi se ne bi beto odwa na echese nipa bi sekuntu na asidi nkomo bi ya wo mo hwese ye IGP afimpi no ne do no na wetima gine dibre ede ye fini semenam sunti na watching what wonsa ede fry IGP o ma hye bedwe fie to na no eni ade ade nsem ode to odwa nyina ene se de wo ka de to ne so se wonim ho bi no enya de se ne krobia ewo with wide allegations honorable chair with wide allegations that touch my person, the police leadership that I lead, and the entirety of the police service. Without, until today that I'm being told that now they have some evidence, without a shred of evidence, Honorable Chair, at the time that they were making it, without a shred of evidence. And Honorable Chair, those wide allegations without a shred of evidence has brought a lot of pain to myself, my family across the country, and especially my wife and children. IGP no na se de sie nyina no kire dia ya urofo pamo no na busua eni apose juma ekoni nyina Ghana de hia kire o madwen ewo ho we Albert or say his opening speech is such touching and I can feel the pain of betrayal. Oh, I said this sem no sha se nyina na kire se opanyin no ade na kana koma panesa kana koma enya senketo yen hwe foforo enso so edie we Bernard Kofi or see those guys should be punished and should not go scot free. I say one man one more na say ne ti omo ni wo mu na wo se mpanyifo hwe twoma so pa ede wo mo fambrem na say so ye bia no wo oye we McPounds or say it's very sad to see the people you call my own are low key against you. Na say one na we ho so say one man wan ka se wa yi yem dia ma wo mo do wo mo na ekire na se wo mo etan wo no mo adwenpon ni bi ede efa wo ho yento aso na efe ni entrance foforo na anim se Ghana hanum se die oyi mampanyi efi ho no ma na se Sarah Joseph ono pa de tibrofo na be ya mreka kani no na woto won safre no ede ba man ba shibedwa ni ma shibedwa fi a enya de se na wota akọ hokora na so no da wo de chewa ba betu dwa se Ghana de se nyina Ghana mampanyi en na be de ekire mo fa ne boni enchane san se de na wo ye no enya de se wo ye ni ye esa mesira mo se enya ni da ho ena enye madwimu na mesi ne pi sesabi ne de monim betwitwi fom eniama bebre na ekoso ewo mabrabon ene mabusie mu ne fa akwanya so de nyankopon din sere mu nyina the regional executive Greater Accra, the constituency executives our chairman Bonsu Eda Anu, the headquarters of New Patriotic Party, the general secretary, every national chairman, any wapamfu nyina the pamunina show. Kan so along the way na se brofo bi ne ndamoni ade ade yen hwe de Ghana de hye kan ye e de fa Sarah Josafo ensemi ana ne chopa no ehon we Raskobi or say this apology I'm sure she was forced to do it na say ono de ogidi pa se chopa we obi na hye ne kete se won fa ne santo ne sayem na opa Ghana de hye acho yen hwe ofoforo enso so e de we ye boadu
or say she want to go to parliament again. Nice. Board route ready. Madam, ye person was also come receive your film and order bini emoji bini at the toto home. Yan to us so now you chat to Eddie. We Abdul or say elections are drawing closer. Hence, normal to apologize. Now say we na kwesa Adam koda da dwi bi like bi ase about to be rene ya bent na say o hwe na o patcho na kromafo na say this your morning person so no almost answer to aba Eddie.